Kublai pi borom ta ka singin ni keren ni kini ka di kabadan kam bahang ni ngin keren ni ke ya ka series alam nong ya ka series question lane pi shajong ka pattern lane skawai pi angru sequence ini discuss kini ki question baru ang ni kidi ki budan kam bahang ani tu pi kani ka di ngam ta paper 1 paper 2 hi andre ngalam nong kini question baru de jongka paper 1 lane de jongka maths 1 te lane ngi pe ko first question ang ni first question hang ni ko angum no hang ni how many English alphabets have rotational symmetry hoy kani question beling athong am tim namar kani ka kren spangka geometry mo ke ji shang im palle ke symmetry ai ke geometry ngin sale le shai hi ngin plan yok video hobe de bat ka geometry mo te amle le jaj ba ngila Tadi gini question dengan susubab na malu mala tapi kamot ayu symmetry shwan kong rotational ngimpat keren shwa ke kamot ayu symmetry hang ni symmetry kamot ayu ngala no symmetrical shape te ngala draw pa hang ni smut kum ni square shape hang ni te ki line of symmetry ki don ka no southly symmetry kamot kum no gnu shape la da phi phya ai ka siteng kamot na shini shiliang kalong kumju na shini shiliang ru kalong kumju kum square la da phi phya yu hapadeng gum ne hapadeng bai te kamot na shini shiliang kas kanne ka kumju na shini shiliang kamot ke da phila da phya ai ki rengkat kumju ite te kum u ni u rectangle ru la da phi phya u hapadeng stu ne kumju shini ne kumju la ne phi phya hapadeng gum ne shejrong long kumju shupo long kumju kum rectangle ne la da nga phya hapadeng ni sibentang ni ngayo triangle ni simenta hang ni ngayo triangle te kum yiki letter ru e du z mo kum yu e pe yu e shape ulong gum ne te na phipya yu kum to pedeng chani longkat ju sto longkat ju te hang ni biru smut long gum ni de phipya pedeng gum to shete kum to shani kum to siru long gum to de phipya pedeng sejrong kate spo kate diru de phipya pedeng sejrong kate spo kate te henry ki kren phangka rotational symmetry kamut no rotational symmetry kamut nu alphabet namar ki kren ni alphabet ha question mo nu alphabet uba 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 ngala banong symmetry alphabet mo uba la dingi rotate yu uru unlong kum ju is mut kum e chang ni kani manta nga ong kadika top kani spo kadika bottom te ladanga rotate thoba new age kani ka top ladanga rotate yu kumtush to shumut kani ka de ka top ta ka top kan poi shapo kani ka bottom pa thang ni kan poi shijrong ta ka shape kan long kum ju i kam don jing phair era kata ken ka jing mut jong ka rotational symmetry dem na ta kumu airu la de pick up pun kala khong pong yu long kum ju i dem na ta un ux uz bat kum ta ta ki don kan utli from a to z ki don kan utli 1 2 3 4 5 6 7 nyotli kita ki rotational symmetry shape kamut ka correct answer ang ni ka de 7 ang to kan mau kita ki don nyotli ki rotational symmetrical shape po alphabet from a to z then ta ka main question ngin ya question number 2 ngin ya chpangka hang ni ngin ya chpangka ani ka number series kumba pi hang ni 4 6 3 5 2 4 the dem na ta pan pois ke pan nan sto hang ni 4 6 3 5 2 4 4 6 3 5 4 6 3 5 2 4 the dem nang ni poi so e pan hang ni pi bun sin happy pen amgan happy pen igini question pinle gum no kamin ka de pide ban pet ban long alternate ka ta komba ama question ka de niam 4 6 3 5 2 4 lading pet ye kani ni de ban pet in alternate pet uni ban uni dan jing de la da nga ong pi alternate kamut uni I way poi uni I way poi uni I way poi
ni hang ni stu kata gin kemut alternate te kalong gum no kata ka por pa 4 3 2 ni di bandai way 1 la ni ru long gum no 6 5 4 de kikili next kemut dai way 6 5 4 the kali next day way do 3 tambah hang ni kali hang ni pat kemun ni pet no 4 ni 6.3 ni 5.2 ni 4.1 the correct answer hang ni kandai number 1 penya 463 5 2 4 tela dengile da difference apring jong gini rungila handai ban kloy ban ken ko mi equation pile gumno no 4 PEO 6 PH 3 no 3 PEO 5 PH 2 no 2 PEO 4 poiso 1 kan long no 1 2 3 4 lani 4 5 6 pat kun ta termo hagata gur kom lada pin so thu ikanim lele ya de kmat pin so pe chubu kum gani lada pi pe tang number pila ima pyong ni ngan minus ang ni lano ngan dep hanrei phide ban le kata ka smart work mo smart approach ngala banong nai consider ni number behe consider ye ive number ang ni pe lada nga pe jang ni lada nga pe ive number ni pe 9 8 7 6 kamut hang ni ngang stu sha poi shwa we poi shwa do 5 hang ni tungmun ngape juga option pleng ni rudan 5 ni rudan 5 tekini arteli te lalai lapa namar kim don 5 re te mentak option kasa stang kasi bat ka a kumno nga yo 5 hang ni namar pe kawan the sequence the 9 8 7 6 5 tom lele re kadan arteli ka option badan yo 5 komun ngimtip bade you know te habogum tangin le kumno ngin yach so next ken pet kum hang ni ru pet 1 2 3 yo middle number da 4 kumut hang ni ru 1 do 5 teler kum taru hang ni ru 5 hang ni ru 5 te kumut ngim patim ni hapet su last number sang no 0 1 2 3 kumut w 4 hang ni do 5 te kat kum ges kwen de 4 te correct answer de hang ni piso tu te long haga jaka ban le kum ni ngani thu i phisa ka we ha jaka nga mantan nga stang nu na nyam sumut mantala nga stang last ni ngal atip direct ki answer ngam tip hele na marba 0 1 2 3 4 te option ba dan 4 ga ne dan 4 ne dan 4 te dan 4 tangba ka e ka bang kwa banong i phi ha jaka ban minus we number ya de ka paten gumta kumut phin lap kloi mlele de phim pat su thu i to number 3 ru ngin ya number 4 thra hang ni phin su thu hang ni ru la da phi ki number ki long ya jan gum ni kamut ka de bi tang plus minus la ni ka de alternate ben ngala manong ma smut kum hang ni no 2 nga poi ho 4 no 4 nga poi 6 ha mo han pani ba phi hang ni no 2 ka long alternate ha no ka ta kom no 2 poi 4 4 poi 6 6 poi 8 8 poi 10 10 poi 12 mo hang ni poi 12 han ring don kam number hang ni tengi ya no nu ni ge nu ni we pat nu lai poi riu ye jingai lai ma nun riu poi khandai nu khandai poi khat ar nu khat ar poi khat san ta correct answer ka de ka no khat san tele de kikeli hadin jong khat san de we dub de khat ar tang ba kikeli hang ni kamut correct answer ka de khat san pi ngaya alternate ngaya no 2 ngai u we poi 4 no 4 nga i way poi 6 no 6.8 kum ta na pi hakata gur kom mlele kade ko video la de phim so thu mo pet biang na dian long phin so thu hakata gur kom mo pet biang na dian de phim so thu yaka question go one kum no the correct answer kani number 4 kade d number 5 kade ko bodon kam tam ko besaj van ba ko por exam ka question number 5 ko next term of the sequence of the way kini pan ki don skawai pat ka concept la ni ka don skawai pat ka tricks ka ba phidi ban le ni hoi le phia alternate kamla ban long smut 0 1 3
8 21 พี่กลายจงไงpelan number kamut kam phim kam long la ban ya alternate te hakum kani kaliang kile kum no first number but second number ki at ban poi yu pet kum hang ni le kum no 0 plus 1 long no 1 first but second ki at ban yo third then mata second but third ban yo fourth pet 1 plus 1 pat yo kano 2 then mata 1 plus 2 yo kano 3 2 plus 3 yo kano 5 3 plus 5 yo kano 8 8 plus 5 yo kano 13 13 plus 8 yo kano 21 21 plus 13 yo kano 34 34 plus 21 yo kano 55 correct answer kadi 55 kumut kini ki artli number adlang ki ban yo hangni kini ki artli number adlang ki ban yo hangni kini ki artli number adlang ban yo hangni kumta ter gaya plus lang bai lani hangni pipe direct by 34 plus 21 pio kano 55 direct pinyo yaka answer hangni stone direct pinyo yaka answer hangni zero kata kadi hakata kom samak star kini bapin dlada pio kumni judging kli bapin nang man solve ki would the next question number 6 ongum no 204266 kani ru ko 1 alternate by 0 0 ho 2 tengin pe chwanang ni 2 4 4 6 6 hangni poi we komut plus thu poi do phra namano phra poi shi pho phi the option hangni badon phra thang o don arthli komut ngim tip de si ne di ne mo ngim pat tip de si ne di ne kini la lai la pa naman ha ka option don phra ra gi la lai la pa mun ta ga de gani leni ga de gani kumno ngai o phra ngan poi beng phi kumno ngan yo e chibot hangni nga stang nu tu nga e u 0 long kumang ong phi nga le alternate kumne da 2 4 6 8 10 kamut hangni de poi we 12 tan re hangni ngin palap de we ngin ya nang ni pat kat kan okay jinga ka jinga ni mo na du 0 2 6 12 kani pat kile kano gor ko mani thui phi ngi ha ban ya par khat ba to 8 tangi la yo wen ngi yo kumno ngala de thui phi teman ta pat ya kani pat wen ngi yo kumno 2 4 6 8 10 12 the uni pat next pat ngi yo kumno smut kan no jinga ni 2 4 kumut 0 2 to ga jinga a demnata 2 6 long kano jinga 4 hangni jinga 2 hangni jinga kano 4 hangni jinga kano 2 demnata no 6 so 12 jinga long kano 6 2 4 6 kamu no 12 hangni padde kano jinga 8 ken mo namar pa r sao riu pra to kamut khat r hangni khat r but pra long ar pho the correct answer ka de c hagano kurkom pra ngi yo hangni ar pho ngi yo hangni pe bhane jai kumang pi alternate pin so thu ka tamantang point next question hangni kani ka ba kishpan ma pi ban multiply what number multiply na mar kani ru ki ya dik pattern what number multiply pi multiply kan bam por bhai pi ban multiply ki number bhe angni te phle kumno pi pe ki sequence 7 6 5 3 pat w te hangni le ki plus to ki multiply ka ba multiply le ki plus to 7 yo 88 le ki plus to 6 yo lightly 8 le ki plus to 5 yo kana kumnom ta nyo sao to li ke jing shang ni next nyo sao ho nyo sao nga bakla tho mane hang ni yo so weu ye nang ni mo hang to nga bakla tho tel da ki p no 5 ki jom shu 3 direct hang ni de ban don chwa plus 4 the don plus 4
kemudian 8 double kemudian 8 8 8 8 8 tambah ni shoot 3 kemudian kenong kemudian ansar riu tu liwin sunya 7 art liwin 6 light liwin 5 kana south liwin 4 sun liwin 3 riu tu liu 8 agata karukom da phi multiply direct gini ru phio tang ba ka slam me ta ndri ka 1 ka pattern patang ni ka 1 ka pattern pat ka mut phin tho be direct answer phin tho be direct la ni stick be direct ka answer ang ni telling page question number 8 tong gum nong ni 2 1 1 by 2 1 by 4 next part kan de kan no te kani ru tang page phila so tho namar yu first number ki divide do mudong yu second number ki divide do 5 mudang ni mudong yu first number ki multiply do half sumud 2 hang ni ni di first number 2 hang ni ki multiply yu do half takin ngin sayo no 1 penya e tadem na ta yo 1 pe nang kong 2 nga tho 2 ni multiply u do half the 2 but 2 cancel sa so 1 you 1 biang ni multiply do no do half ni yoga no 1 by 2 hang ni dem na ta you 1 by 2 ni multiply do half ni yoga no 1 by 4 dem na ta you 1 by 4 ni multiply beyond do half ni yoga no 1 by 8 kamut correct answer ga dei 1 by 8 hagani kur compare you 2 ni multiply do half the 2 but 2 cancel sa so 1 you 1 ni multiply do half ni 1 by 2 you 1 by 2 ni multiply beyond do half ni yoga no 1 by 4 you 1 by 4 ni multiply beyond do half ni yoga no 1 by 8 hakata ka rukom kadai ka series ka pattern namo kani kadai ka last question hoi tang kan ni empat biang idang le bon shushu sele pi de persang chwa ban so thu igini smut kum hang ni ru 3 plus 1 long no 4 tom lele 6 plus 3 long no 9 tom lele 10 plus 6 ngi no 16 tom lele the next step pat kan de ga e pat tong pi next step kan de ga e hang ni te kadai 2 square hang ni di 3 square hang ni di 4 square kamu next step kadi 5 square by 2 square di 4 3 square di 9 4 square di 16 kamu 5 square kano kabakut kan di banlong 25 tegani kala bakla lapa la bandai na pedeng jong kani ka C D bat ka B tamangin chu si kano kani 5 into 5 ru la bakla lapa na marhang ni ki ada ki plus sudah kamu ngin choose tangkan ni lani ka ni kan dei ka no na pedeng jong ni tong pi kan dei nang no pedeng jong ni dei ka C ne dei ka B ne dei ka C ne ho yo piong kan da pet sao kan dai kan riu art san to la biang art san yo piong pat line riu shpo kan riu yo piong la dei ka ni tamangani thu ye pi ka don de ka sequence la ni ka pattern nang ni la de pi pe ji ki plus kille gum 1 plus 3 the double 3 poisa u 3 3 plus 6 the double 6 poisa u 6 komot 6 plus 10 the double 10 poi biang u 10 the correct answer ga dei b p ka one sequence ka ni ka rukom 1 plus 3 to the double 3 poi 3 shapo 3 plus 6 the double 6 poi 6 shapo 6 plus 10 the double 10 poi 10 shapo the correct answer ga dei number b te tangum ni ngin yale shu nangbon ki question ma